Komiti ya zwa khetho lihoro la ANC yo thudzela kule maambiwa nga minista wa zwa vhuendela mashango vhane vha dovha vha muraḓo wa komiti ya lushaka lihoro vho-Lindiwe Sisulu a uri mbalombalo dzo ḓivhadzwaho dza vho-nkhetheni a dzi elani na dzo ṋetshedzwaho a zwi na vhuṱanzi nahone a zwi anani na ndayotewa. Vho-Sisulu vha vho pika vhuima phuresidennde ngeno phuresidennde wa lihoro vho-Cyril Ramaphosa khathihi na dokotela vho-Zwine madzina avho o no ḓivhadzwa sa vho-nkhetheni kha vhuimo honoho. Komiti i ri vho-Sisulu vho nangwa lwa 40 fhedzi zwine zwa vha fhasisa kha phesenthe dza 15 dzine vha khou ri vho wana dzone. The most important issue in terms of Rule 12.7.1 of the ANC Constitution is that anybody to be successfully nominated for the position of the top 6 or any position there, that person should be nominated by a province, which means that you ought to have received the highest number of nominations in that particular province, and that is simply not the case with her. Imwe ya mbilelo ndi ya bva gambani ya tshanda tsha phuresidennde vho-David Mabuza. Mulanguli wa mafulo avho a zwa khetho vha ri vho swikisa mbilelo yavho hune vha khou vhudzisesa nga kushumele kwa komiti kune kwa solisea. Vho-Mabuza vha vho nangwa lwa ḓana 60 kha vhuima phuresidennde. I'll give an example in Mpumalanga, where Comrade David Mabuza is coming from. When you look at the nomination list that is being provided by Comrade Khaedu committee, it says we are nominated with 61 branches. And it's not true. We are nominated there by 138 branches, and we can prove that. Our chief lobbyist is coming from Mpumalanga, is a PEC member there, is a treasurer there. So if you look at that, it tells you that even the delegation going to the conference, there's a crisis. So we need to resolve this issue, because then the announcement of nomination, it was naughty and damaging campaign of other candidates. Fedzi ba komiti ya zwa khetho ya lihoro vha ri vhathu wana mbilelo na nthihi u bva kha vho-Mabuza. That's where lies the problem. Is going public before you supply the information and before the information is processed, and then you get the outcome. What is the point of going public when you have there's not even a single letter from the campaign team of Comrade David Mabuza? So you see, these campaign managers must exercise restraint in terms of what they say in public, because they are beginning to bring the ANC into disrepute. Vho-Matsila vho ṱuṱuwedza miraḓo ya lihoro uri vha ṱhonifhe kushumele kwa komiti. Zwi tshi zwo ralo, milayo ine yo themendelwa nga komiti ya lushaka ya lihoro i tendela zwa uri u tandulula thaidzo dzoṱhe dzine dza kwama nangwa vho-nkhetheni zwe zwo no khunyelela mafheloni a uno ṅwedzi.